سلاف سروک امریکای دانالد ترامپ دبیجه دبک و گرا دوما دانوستندنین د ناوبرا امریکا و رژیم ایرانی ده روژا اینی دست پی بکه. روزنامه نیویورک پست ایرو چهارشنبه را گهاند که سروک ترامپ و چافکانی پاکستانیش روزنامه را گوتیه که نوچین باش لسر گرا دوم دانوستندنین د ناوبرا امریکا و ایرانی ده هنه که دبه روژا اینی بین. چافکانیین الاسلام آباد جی لسر پیشوچونا هولدان ناوبینکاران آخوین و گوت که اگر جنوب دست پیکرنا دانوستاندنان د 36 حتی 72 دمجمیرین پیش ده زیده بویه. اف پیشکتن تی روزه که پشتی که سروک ترامپ را گهاند که اوی آگر بستا هیی برژیم ایرانی را دریج بکه دا گو زیده تر دم بده تهرانه که پیشنیاره که بکه. ترامپ روژا سێشەمێ لەسەر پلاتفۆرما تروث سوشل گوت من فەرمان دا ئارتێشا مەک و دۆرپێچکردنا خۆ بەردەوام بکە و د هەر واریدە bi tevahî ئامادە بمینە ji ber vêyekê ez agiribestê dirêj dikim heta ku pêşniyara wan were pêşkêşkirin û danûstandin bigihêjin encamekê. Lê gor kanala Fox News serok Trump ji bo agiribesta bi Îranê re demeke diyarkirî daniye. Fox News li ser zarê karbidestekî koşka spî îro çarşemê ra gihand ku agiribesta bi Îranê re tenê di navbera 3 û 5 rojan de hatiye dirêjkirin. Agiribest dê di demjimêrên serê sibiha roja çarşemê de bi dawî bûbûya, lêbelê serok Trump şêşemê êvarê ra gihand ku ew demeke zêdetir dide Îranê ji bo gotûbêjan berdewam bikin. Hîn tu agahiyeke fermî derbarê vê mijarê ji koşka spî derneketiye. نونرên İsraîl û Libnanê dê roja pênşemê li Washingtonê cara duwem di nav du hefteyan de bicivin. Hikûmeta Libnanê hêvî dike ku agiribesta di navbera İsraîlê û Hizbullah de were dirêjkirin. Agiribesta dehrojî di 16 Nîsanê de bi navbeynkariya Amerîka pêk hat. Lê Hizbullah ku Îran piştgiriya wê dike, roja sêşemê ra gihand ku wan mûşek avêtine bakurê İsraîlê. İsraîlê jî Hizbullah bi binpêkirina agiribestê tawanbar dike. د 14 نیسانê de balyozên İsraîl û Libnanê li Washingtonê bi navbeynkariya Wezîrê Derveyê Amerîka Marco Rubio danûstandin kirin. Li gor serokê Amerîka Donald Trump ev hevdîtin piştî 34 salan cara yekem her du welatan bi awayekî rasterast tîne bahev.